Yesu nashimwe cyane abakunzi b'Urukundo Gatatu TV. Ndabaramukije mwese abantu baba mu mpande z'isi zitandukanye. Ndaramukije abantu baba muri Arizona. Nukuri maze kumenya ko mu nkurikirana Imana ibaha umugisha. Kubera ko ndabona ko Imana iriko irakurura n'abantu baba mu bihugu byo hanze ngo bumve ubutumwa Imana iba yampaye. Nimwubahwe bene data, Imana nibaha umugisha. Ndabasabe muze mushayiringa buno butumwa mu buhereze bagenzi banyu, kubera ko kino gihe tugezemwo ni gihe cyo kwiyegereza Imana, ntago ari igihe cyo kuja kure y'Imana. Ndashuhuje rero abantu bose baba muri Tanzania. Nukuri murareba ubutumwa nshikiriza Imana mu ijuru, nibaha umugisha. Nkabashuje n'abandi bose, ababa California, ababa Idaho, ababa mwese Imana yo mu ijuru nibagire neza. Uyu munsi ubutumwa ndakuzaniye mwene data. Ijambo ry'uyu munsi ndakuzaniye ijambo rivuga ngo nushake Imana bigishoboka kibonwa. Nushake Imana bigishoboka kwibonwa. Amen. Dusenge Imana hanyuma tubandanye. Uyu munsi turasoma muri Yesaya igice 54 ku murongo wa 6 tugeze ku wa 7. Amen. Umuntu wese afite Bibiliya natore Bibiliya yiwe maze azingure yisomere kugira ngo umwuka wera amusobanurire byinshi. Dusenge. Uwera Mana Nyiringabo, ndagushima ndaguhimbaje, ndagushima ukuntu wongeye kandi kungira neza, ukaba data twese unyemereye gukora umurimo wawe mwaya masaha ya 2:00 irenga. Data wa twese ndagushima Uwiteka. Mwami rino joro ngiye kuvuga ubutumwa bwawe, ndakwinginze umwuka wera manuke maze anshigikire mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze Mwami Yesu, ijuru rize rinkikuze. Data, ndakweretse abantu bawe bagiye kumva ijambo ryawe, ubagiye neza ubasange kugira ngo Mwami ubahe kumva ibyo ushaka kubabwira. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ndirukanye imyuka mibi mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Urakoze Data, sabye nizeye ko byumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Bene data nshuti z'umusaraba, yego murabona ko ndikunda bahereza ibyo kurya bikakaye bishaririye. Kino gihe tugezemo ntago ari gihe cyo gufyinata, ni gihe cyo kuba seriye. Kubera ko nutabaseriye urupfu urashobora gukubita ugaserukira hehe, ugaserukira hariya muri wa muriro yamara. Icyo nakubwira cyo, reka kwica ayo matwi yawe, ahubwo zibura ayo matwi yawe ijambo ry'Imana ryinjire kugira ngo wihane, uve mu nzira zawe mbi, kugira ngo ntuzurimbuke. Reka nakubwire, umwami Yesu arashobora gutinda gato, ariko rero ntiwibagire ko n'urupfu nago ruza utagize iki, utaruhamagaye. Gusa icyo nakubwira, nushake umwami Yesu bigishoboka kwabonwa, kubera ko hazagera igihe umushaka umubure, kandi rino jambo rizakugwaho kubera ko akazi karyo kazaba karangiye. Icyo gihe kirashitse, umwami Yesu araje. Reka kudamarara mwene data, reka kudamarara. Wewe uri mu bihugu byo hanze, reka kudamarara. Wumve ko wowe warageze mu ijuru. Ntago ari mu ijuru, ntago ari mu ijuru. Yamara nushaka Imana bigishoboka kwibonwa, uyambaze ikiri hafi. Amena. Dusome ijambo ry'Imana. Nimurondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Uyu n'umurongo wa 6. Ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa.
ngo ni mu mwambaze akiri hafi. Mwene data nshuti z'umusaraba, kuba umwami Yesu akiri hafi, n'uyu mwanya wewe ukiri muzima, niho akiri hafi. Yamara ni wamara kuva mu mubiri ntago azaba akiri hafi, kubera ko nta gukizwa bizaba biriho. Ni wamara kuva mu mubiri bizaba birangiye, gukizwa bizaba byavuyeho. Uzashikira hahandi wakoreye. Barimo barakubesha ngo Imana ije guha amamodoka, yamara niyo ngiyo ufite ata muntu yayiguhanuriye. Barimo barakubesha ngo Imana ije kukubakira inzu, yamara niyo nzu ukodesheje nta muntu arimwe arakufasha kuyiriha. Icyo nakubwira cyo, nushaka umwami Yesu, shaka Imana bigishoboka kwibonwa, uve mu byaha uri murakora, uve mu busambanyi, uve mu businzi. We uri murasinda ijoro n'umurango, uri muranywa inzoga zakugiza umugore. Reka ndakubwire mwene data, basoma duke n'abasinzi bose bazaja mu muriro. Umuriro urahari mwene data, umuriro urahari. Reka ndababaze, mbese uwo guha ikizamini ngo genda ukore ku mashiga we wicaniye, wewe ngo ugende wegereze byonyene, wegereza ahantu, buriya wabikora? Muratinya kwegera ku muriro mwebwe mwicaniye, mugatinya gukora mu mazi ashushe, n'amazi ashushe yo koga muragenda mukavanga n'iki n'amazi akonje kugira ngo muyishire ku mubiri. Yamara ntago muriko muratinya umuriro w'Imana ukuvye inshuro 7, ntago muriko muratinya ikiyaga caka umuriro. Mwene data, reka ndakubwire, ubukimuzi muri muraryoherwa, uri muraryohererwa ivyo byaha byawe, yamara ni wamara kuva mu mubiri bizaba byagukomeranye. Nta kwihana kuriho, nyuma yo gupfa urumva nta kwihana kuriho. Nimugire iki? Nimwihane bigishoboka, nimushaka Imana bigishoboka kwibonwa, nimureke ibyaha muriko murakora, nimureke kwambara ubusa, nimureke kwihindagura. Reba ibyo bintu mwishirako, yewe mwene data, yamara nuhunga udapfa. Ijambo rivuga ngo nimurondera Imana, nimurondera Uhoraho bigishoboka kwabonwa, mu mwambaza akiri hafi. Mwene data, ubu kiri muzima, Imana iracari hafi. Genda uyishaka urayibona, yamara ni wamara gupfa bizabirangiye. Ntabwo uzayishaka se wamaze kuva mu mubiri. Uragenda mu rushengero bakaguhanurira, mawe ibyaha uri kurakora bakabipfuka, ntibakora ibyo uri nako ntibavuga ibyo uri kurakora. Ubusa bwawe ntibabuvuge, ubusambanyi bwawe ntibabuvuge, ukwikirisha uri muragira ntibabivuge, ariko bakakubwira ngo Imana ije kuguhereza umugabo. Wa mukobwa waranigize n'umugore, ibyo byaha byanyu bizabarimbura. Nimuhunge mudapfa, dore umwami Yesu araje. Igihe kirageze ku buryo buri muntu wese azajurajara, ariko arashaka ijambo ry'Imana ntaribone. Nimuhunge mudapfa, dore umwami Yesu araje. Nimuhunge mudapfa, umwami Yesu araje, aje gutora umugeni. Ese mwene data, wewe wirirwa mu rushengero ukabura umuririmbyi kandi ugumba ukora ibyaha, ese wumva umwami Yesu niyaza gutora ishengero ryiwe, wumva uzajana nawe? Ntago uzigera ujana nawe namba, ahubwo ni wihane, uhindure ibintu bibi bikurimwo, kugira ngo uzajane n'Uwiteka na Yesu Kristo, kubera ko araje. Ayo mafaranga mufite ntatume mudakurikira Imana, kubera ko ibyo byose ufite bizasigara mu isi, nta na hamwe uzabijana. Yamara ubugingo bwawe nubukize mwene data, ubugingo bwawe nubukize. Hungu udapfa. Bareke kwirirwa bakubesha gusa, bakubesha Imana iragukunda. Igukunda bwahe? Irimwe irashaka kuhindukira ukava mu byaha, irimwe irashaka ko wihana ukava mu byaha. Nibyo irimwe iragushakaho, yamara irimwe irakubembereza. Uri kurafata amatwi yawe ugaziburamwo ibiti kugira
kugira ngo ntiwumve, yamara uri kurana kumva ukiri muzima, niwamara kugera ikuzimu niho uzakumva. Niwamara guterwa muri wa muriro, niho uzakumva ati kumbe bari ko barambwira ukuri, ati kumbe urababaza ukunguko, ewe ntago uzigera utoroka ngo uve mu muriro. Yamara gutoroka ni ukuva mu byaha ubu ukiri muzima. Toroka umuriro ntuzushe mwene data, nibareke kukubesha, nibareke kugutamika ibintu bizakugumiza hamwe isi. Imana yo mu ijuru nibagiye neza, muriko murica amatwi, nubwo mufite amatwi ntago mwumva, nubwo mufite amaso ntago mureba, ntimukanura, nta nubwo munareba naho ibihe bigeze. Tugeze mu gihe c'iherezo, kino gihe tugezemwo ni ic'iherezo. Reka ndakubwire, niwihane kugira ngo ntuzurimbuke. Nimurondera Imana bigishoboka kwibonwa, nimushaka umwami Yesu arateze ibiganza, nimushaka umwami Yesu mumusaba imbabazi arabababarira. Muvuga ko mukunda Kristo, ariko ukuntu muboneka ntago musa nk'abazi Kristo. Mwirirwa mu rushengero n'utumini ngo muriko muraririmba, ngo muriko murashinga intahe ngo ubuhamya, ngo muriko muravuga ubutumwa n'utumini, ugatesha umutwe abasore bari mu rushengero, ugatesha umutwe abagabo bari mu rushengero. Yewe wa mukozi w'Imana, ko kamini kawe ndakubwiza ukuri, nta hantu uzakajana. Shaka undebe nabi, ndakubwiza ukuri, ako kamini kawe ntawe uzakajana. Kumva uruhindukire ukora iby'Imana irimo iragushakaho, ishaka ko wihana ukava mu byaha. Abantu muyoboye, intama muyoboye, ziza mu rushengero ziyambitse ubusa, mama utumini, mama udukora, mama udukabutura, mama uduki, udushati twerekana amabere, ibi ni igihehe, amazuru baratobaguye, ibikondo ngibazi imikondo bayishize hejuru, ugasanga n'indimi ngizo barabiye barazibaguye, ibyo byose bakabyinjana mu rushengero, wewe ukabareba gusa ukanezererwa. Wewe ikintu ukeneye ikigira 10 n'amashikano, nibyo uri kurabashakamwo, nibyo ushaka ko baguhereza, ariko ubugingo bwabo ntabwo uri kurabwitaho. Ndakubwire, abantu barimwo bararimbuka kubera wewe. Ubugingo bwabo ntushaka kuburokora, ntabwo ushaka kubabwira ijambo ngo bave mu byaha, ahubwo wicyo uri kurabashakaho n'amafaranga, tizana ikigira 10, zana amashikanwa, nimuzane, ariko ubugingo bwabo ntabwo ushaka kuburokora. Imana irababajwe n'ibyo muri ko murakora. Abakozi b'Imana muri ko murayobya abantu, muri ko murabahanura ibintu byiza, ariko ntago bazabivana ahangaha mu isi. Ibyo byiza muri ko murabwira ntago bazabivana ahangaha mu isi. Reka nakubwire, abantu barimo bararimbuka kubera mwebwe, bararimbuka buzuye mu rushengero, abo muyoboye buzuye ubusambanyi, buzuye ukwikinisha, buzuye ibyaha bitandukanye, kandi batonda misi yose ku rushengero. Reka ndakubwire, ntago nzanyura ku ruhande, sinzanyura ku ruhande, nzakubwiza ukuri. Ubushaka ziruka, ariko ukuri yakumvishije, ejo ntihazavuga ati kumbe yavuga ukuri. Kumbe ibyo avuga nibyo, niwamara gushika muri wa muriro utangiye kuzura kotsa, ata muntu ariko aragufasha. Ngereka ndakubwiza ukuri, umugore wawe ntazagufasha, umugabo wawe ntazagufasha, n'umwana wawe wabyaye ntago azigera gufasha. Icyo nakubwira cyo nukiza ubugingo bwawe, kubera ko Imana iraguhamagara ubu ngubu ukiri muzima, ariko niwamara kuva mu isi ntago izongera kukubembereza. Wewe kurugutura amatwi, wumva ijwi ry'Uwiteka ibyo iriko irakubwira, iriko irakubembereza ubu ukiri muzima, ariko niwamara kuva mu mubiri nta kubemberezwa guhari mwene data, uzatererwa hariya wakoreye niho uzaja. Icyo nakubwira rero, nimushaka Imana bigishoboka kwibonwa, muyambaza ikiri hafi. Imana yo mu ijuru nibagirire neza,
tubandanye ijambo ry'Imana, tubandanye ku murongo wa 7. Umunyabyaha nareke inzira yiwe, ugabitanya areke ibyumviro byiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Amena. Umunyabyaha nareke inzira yiwe mbi. Yewe uri kurabyumva, Imana irimwe irashaka ko mwihana. Imana ntabwo ikeneye ko mupfira mu byaha, kubera ko ikuzimu si heza. Ikuzimu ntabwo ari heza, nubwo mwebwe muri ko murashaka kujayo. Erega iyo umuntu aguma yica amatwi, ijambo ry'Imana riguma rivugwa buri munsi, akica amatwi akanga kumva, aba yashimye kurimbuka. Ibyo urabyumva neza. Wewe uguma wica amatwi uba washimye kuzarimbuka. Kandi ndakubwira, iyo nzira watoranije ntabwo ari nziza, kubera ko uzakwicuza, uzashaka kugukura mu muriro, yewe umubure, uzavuga ati Mana mbabarira sinzongera ishwi bizaba byarangiye. Uzavuga ati Mana mpa one chance, subire ku isi ndababwira ati ishwi byarangiye. Umaze kugera ahangaha biba byarangiye, nta kuvamwo. Uri kurabyumva neza. Nimwihane, mureke kwizirikira mu byaha, mureke kwizirikira mu busambanyi, mureke kwizirikira mu buryarya, mu bubeshi. Ibyo byaha byanyu muri ko murakora nimubireke, muve mu byaha kugira ngo ntimuze murimbuke. Muve mu byaha, Imana yo mu ijuru ibabarire. Ubushaka kwihana, inumero zanjye ziraho ngaho, nampamagare dusenge Imana mwene data. Dore igihe twimirije n'igihe kibi, Umwami Yesu araje. Ikanzu yawe irimo ibidomagudomagu, irimo imyanda. Ntaho uzaja rero, umenya ko uzasigara wotswe kuko niho uzaba wakoreye. Kotswa mu muriro n'uzaba wakoreye, kubera ko ubu kiri muzima. Baragukubita ijambo ry'Imana ukamengo rikwira kubita kwibuye, ntiwemere ko ryinjira mu mutima wawe. Yamara uzakwicuza. Mwanga inyigisho z'ukuri, mukemera inyigisho zibayobya. Yewe ndakubwire, yewe nta muntu afite uburenganzira bwo kumbuza kuvuga ukuri. Nzakubwiza ukuri, niwanga kumva ukuri n'akazi kawe uzabimenya mu nyuma, umaze gushika muri wa muriro. Buri muntu nikontore n'ukuri, yihane, kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Dusenge Imana. Uwera Mana ya Israheli, ndagushima Mwami, ndagushima kwa aya magambo duhaye. Ndagushima Data wa twese, uri igikomangoma, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ndabibye imbuto uvomera n'umeza ni wewe, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Imana yo mu ijuru nibarinde kandi ibahe kwihana, kubera ko ikuzimu ntago ari heza.